Myanmar idol nan sau ma ta sau lâu sau lâu miจะดันกันตัดนาละMyanmar idol sau ri lâu mi nan si chon tu san nan loi cha ka YouTube ba vakalu lo Myanmar idol season 4 and no big result ka va sok shim okay young people I want to encourage you to watch this Myanmar idol last final season result okay and I want you to love your people okay so atua zai dang kati thang chet le chong pai kati mi sala atua la sak athiam big mia chon Esther dot chin sung se matukan ma ha khalai se mo chon falam raya Benjamin sum anti le mintata yogi anti pakat tan kun jo chun daga si apyok chang le pathum an tangi dot Esther dot chin sung tok la sak thiam bi an umlo sanate in ama kha bottom 3 asung lai ding mi thut naka zakhi pe an thut tar chang le chutika chun a tu ni asulam chu hi atu menung panga an tangi pakhat nakha mu ding cha khan har tuk chang chu cha chun kan ma chu kan mi phun kan dot ve I kan khri fa bu zonga zung sak ding e zai sak ding ta tholom an kan khol ve ka la hi Esther dot chin sung hi tu zat chon nang ni an zuami an sak zan I me kan pek lo se cha asung bakla zeti chon falam dai chu biak in chung baka an cho nya I menung pakat fanga bak an kau tha ha falam ko chunga motorcycle in kip an va no nai tangka an kau tha kan ni ha kha than lang ta kan khi cha apuam tatak atu hai kan phai cha kai chan dai pi hong sai ka vorla ti tok kan ti la atak ka kan khit ban ma ka ta thai lao le chu cha chon kan ni kan khri fa bu cho a batak mi kan sina khal lang tar ding cha zang fa nakin atu jong san school sia sia ma cha lunglom nak tholom phes kau sana Christmas class mi pek kha boys sum ban cha pe an nun nak pek cha ajak tum cho dollar fanga te zang fa nak te chua kho izom cheu ti som kan dun ha chu som ma dollar fang sarini vok me zakat achok kho chutika atua menu pakhat fanga che chua cheu se atoren torla cha adang an chua dulam kana kan ni buta cha zang fa nak ten bom kan halna ka zai man kan na tlai lo ka thai bal mi song sala sana kan ma ha kha than tang le mi si ve cha ama pakhat te he atu ache ne he thiên phang tuk se ka it khau bak lab ka chal lo chu cha chon vai pulpit chung kai cho biak nak le si lo cha atang te ka chim mi sakam le rak ka thai thiam ka wo chu cha chon medong pakhat fanga hol fot le cho Joshua pa rak pe wo adu lang tu lo songa chon nu bu pol kha maro chelo kai man nan ka pe kho chon adang pol minau pol tha kha kai man nan ka pe chan kho atu chon na thum ni nau song cha menung pakhat fangain zang fa nak te rak tho shim ka wo chon na le ni kan ma zan ani chon na ni zingka chon kan ma chon na ni zingka khi ani an thok chang la hlasak an na zuam kho baka makha vote online kan kwat chol si chon aba cha kha vote tampi kan si kho jong kan tan ni avasu swa sila ka kha cha kan dalung sakau sana kan tua ding ti thai kau na kan ka lo e kan tan athiam ti long kha cha asakau lo kan kut te kha sam a ha chu te cha zang fa nak te in som kan du na cha chan a thai thiam lo me nan sile rak ngai thiam kau tai chim kau chang e mo a thai thiam mi le rak rakan pe ka uti kha chim ka dui lunglom nak tam pi kan ngai especially young people you must love our Chin people okay don't forget just for $5 okay don't forget